La ban seilut ke Iran dagi tirilit magi ba klanbor hakaba ke Iran klan deban buri hagi dagi bangkar. Henry hakane katma Persia ekari Amerika la ongi kubor ba ke Iran kala ban seilut ya gini tirthma ki ba klanbor bat kum juru ya kita ki long range misai kubleye pi ki polo ki prajor baro ki ba jesngo tenat besngap ya ki video hakane ke channel. Kat kum ki kot khobor laong bak Iran menta kedang don sibun ba tagi hajar teli tagi misai ha ka bak Iran kla buri kop ya gine ha kita gi bangkar ha kita gi krem ha ka ba om don balak bantip drek Iran pat kla pen i menta bak Iran menta kedang don ji sibun tagi hajar teli kita gi namding tagi misai kita gi long range misai ki balak ban poi tagi hajar kilometer lada ke Iran kat sedang man kerwit da kine kat ba kat kum niki kot khobor jongka Washington laong bagi nongelam jongkari Iran menta klakwa ya keji benjur ban yakren bar kari Amerika ban penkut no ya kani katma Henry na kaling jong presiden jongkari Amerika kata Donald Trump ulah penpau pa umpat kwa bandon ya kata keji yakren hakum kani kapor menta namar bagi Iran haringkat keji kwa ban yakren haringkat ke berengem bat kum juru haringkat kajinya kun Persia ya kari Amerika. Kum tau Presiden Donald Trump lah keren ru ya kani kentin dah ka baul ong. Ba kila kwa banyak keren, kila kwa banyak suk haringkat kajinya kun artat kani katma. Kum ta dalele ru em hak kum kani kapor ka menta na kaling yung Presiden Donald Trump umpat kwa ya kajinya keren bat kari Iran. Bat kani kadikat kum ka kot khobor ka Washington Post. Kum taru day halor kane ka daw halor kane ka benta lada ki Iran kelas ngau kutlat kum ta ka laban sei sendon ya kita ki tirthma jongka ki bela buri kop hagi bangkar hakaba ke Iran kampat kwa ban penenkam rei yolese hak kutlat ke Iran ka laban sei sendon da kita ki powerful misai kita ki long range misai ban kerwit banyak kun Persia ke Amerika bat kum juru ya ke Israel. Kari Amerika kat kum na kajing penpau jong ke Central Command bakalaong bakam don jing perwa bane kun ya kade katma warla kanne hadu ubnai September jong mentaus nem arhajar apun riu haga bakari Amerika kelamang ya kapisa kajing lut ke bahadu $1 billion haka chisngi haga bakajing syar jong Donald Trump menta ka kerpadro ika kongres pekan pelai pisah hadu kumba $1 billion na kamta baro ki jinglut hakane kathama bat ki ban stang lut dang ne shakhamat hak jingele e kathama Persia ya ka Iran kumta hadu kane kapor hadu kane klub mat ka pamenta ompat idon dak e bakane kathama kalaban kut nakloi namar ka jingele kadang yeteng hapdeng dukli lai tli kiri kum taru ka e ka bandang jan nang ne shakhamat togun api duai bat ki khobor ka bandang wan kublai subut